gutangira umuhango rero wo guherekeza mu cyubahiro Remuku. Turabanza na famiye Remuku. Abakurikira tegure famiye Mbatezimana Pierre Damien. Famille Gatabazi. Abakurikira, c'est les anciens de Rwamagana. Les anciens de Rwamagana. Awa, tunawa live witegure. Kajo Kachopku, les anciens de Rwamagana na Sonarwa live. N'umudugudu w'Imena witegure. Umudugudu w'Imena. Les familles Pasteur Kayonga. Pasteur Kayonga. Itegure famille ya Braleroy. Umuryango wa Braleroy Serge na marketing yo muri Braleroy. Ururabo rwa RG. Itegure muzehe Kashigira Faustin. Umuryango wa hanyuma yitegure Boss Papa. Boss Papa.
nyuma ya Bralirwa aragwa bashyira Charles Boniface. Kagarama cyangwa Karama. Gakarama. Kabaruganda Joseph na Kabaruganda Julien. Stefano nawaje Check Eduardo. DSF national level baza nayambwa n'urwanya DSF national level urugaga rw'abikorera urwo rw'igihugu Tegure famille Munyemana Emile. Munyemana Emile. Tegure communauté de dimanche en famille avec Jésus. La communauté du dimanche en famille avec Jésus. Tegure. Tegure famille Katabarwa. Famille Katabarwa. Harakurikira football Ferwafa Nyamavubi Fan Club. Umuryango wa Ferwafa na Amavubi Fan Club. Nyuma ya Ferwafa harakurikira famille Kiyovu Sports. Kiyovu Sports.
abanyamakuru ya RS na ARG. Sylvia Mutesi wamubonye Sylvia Ami Haguma murakurikira. Makuru murakoze. Itegure Kamisenga. Kamisenga na Karamba. Renzaho taxi. Napio. Famille Tusingwire Golden Olivier. Famille Uimana Augustine. Famille Fan. Famille Wikeland. Famille Marie Moka Carvera. Hanyuma famille ya nyuma turasoza na QA Renew Solution umuryango wo kuri BK Arena. Murakoze. Murakoze. Ndabibutsa ko twihanganisha abatabashije kugera hano ngo batange indabo. Murabona ko dufite ababyeyi barushye, turagira ngo ducuruze neza. Ahangaha twongere tuze gutya gato
umukristo ukabyirukira muri kiliziya gatolika nk'uko ari ababyeyi ari uwigendeye mu buzima bwe no kubaha imana, ariko by'umwihariko akaba umunyamuryango nyawo twubahiriza umuco nyarwanda kandi tukubahiriza amabwiriza y'igihugu, uko igihugu cyifuza ko umunyamuryango mwiza ni uwubaka igihugu, kubaka kiliziya, kubaka umuryango mwiza. Bityo rero umwana washyinguye umubyeyi nk'umuryango twabiganiyeho, yagenewe inka. Renzaho Tarcisse. Napio, famille Tutingwire Golden Olivier, famille Uimana Augustine, famille Fran, famille Wikeland, famille Marie Moka Carvera, hanyuma famille ya nyuma turasoza na QA Renew Solution, umuryango wo kuri BK Arena. Murakoze. Murakoze. Ndabibutsa ko twihanganisha abatabashije kugera hano ngo batange indabo. Murabona ko dufite ababyeyi barushye, turagira ngo ducuruze uburyo mwese dusubize. Itegure famille Senga, famille Senga na Karamba. Itegure famille Munyemana Emile. Yemana Emile. Itegure communauté de dimanche en famille avec Jésus. La communauté du dimanche en famille avec Jésus. Itegure. Itegure famille Katabarwa. Famille Katabarwa. Harakurikira football Ferwafa Nyamavubi Fan Club. Umuryango wa Ferwafa na Amavubi Fan Club.
RG. uyu mutesi wamubonye Scovia Ami Haguma murakurikira. Makuru murakoze. Abakurikira, c'est les anciens de Rwamagana. Les anciens de Rwamagana. Hawa tunangwa live mwitegure. Casual Catch-up Crew, les anciens de Rwamagana na Sonarwa Live. N'umudugudu w'Imena witegure. Umudugudu w'Imena. Les familles Pasteur Kayonga. Pasteur Kayonga. Itegure famille ya Bralewa, umuryango wa Bralewa Sales Team. Sales Team na marketing yo muri Bralewa. Niye imikeka igwara PSF national level baza nayo mugabiro rwanyu. PSF national level urugaga rw'abikorera urwo rw'igihugu hanyuma yitegure Boss Papa. Boss Papa.
nyuma ya Bralirwa aragwa bashyira umuca Boniface. Kagarama cyangwa Karama. Gakarama. Kabaruganda. Kabaruganda Joseph na Kabaruganda Junior. Itegure Muzehe Kashigira Faustin. Umuryango wa ururabo rwa RG rwa Nyiricyubahiro Cardinal nawe narungane w'ingabo Gavana Sayimana Jean Marie Vianney Province Mungu Daniel. bashyiraho urwanyo Gavana of Northern Province Oya ndizo tasenera kugira mwana Habimana. Habimana Jean Baptiste. Promotion se bizindi zayo ndizo. Bizindi zayo Natasiyani barangana. Ya. None sinzi ko gusa Jean Marie harimo Dorothy akaza Habimana. arakurikira Itegure Famille Mbatezimana Pierre Damien. Famille Gatabazi. tugiye gutangira umuhango rero wo guherekeza mu cyubahiro Remuku. Turabanza na famiye Remuku. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro